kebersihan, lain di tajungan. Kamu ada bulan puasa para nagre pisan. Bos adi padungna bae di tajungan bos. Asya yang dikepret, cuma sekep viral sih teh. Bilangan makamna palsu mah bisa nya bos di tajungan. Anjing puasa. Bos, amati kami aya nu metakannya tilur kuburan. Aduh, alwahid ngomongna disebutkan. Orang kapos sigi. Bos, udun patot. Kurang ajar. Betul bayi jelema kapokna. Oh, bos, hajar teh, bos. Aduh, kurang bingung bulan puasa di teh. Naon sa bedul sawah? Nun mana eceng gelat? Aduh, bos, penghinaan disebut eceng. Orang kudu afro kaking berbedul. Beruntung sama nih enak bulan puasa, namun tuh pihak sama nih kirim bisa ke rumah sakit. Urusan penting orang kaking berbedul. Ini namanya musafir di kurang gelas, saya minta king berbur. Mana enak diberi kesempatan. Ayo.